muswada jwa kwebereria Rigathi Gachagua gitene kia munini wa rais ni jwirigirite gukinyithwa methene ya speaker Jumanne ya rujo kuringana na nguto mwankira na nde abunge nkurukia magana zathatu ni bakwirikana gwikira kirore kuretwa kwa rwaria ruru ntuku ya narwa koti rungu rwa mugambithania Bahati Mwamuye ni eberete kurigiria kuretwa kwa muswada jojo iromba riria riraikitwe ni Cleophas Malala. Boniface Mwangera ari na ripoti iji. Na jo imathaja makaya kija tigere musona jo kweberegitine muni wa rais Rigathi Gachagua surikiro mbere bunge nene ithambere twithiro kono nya gwita rugone gutukali gukumenyekana bobwega mubunge oroko kethro na jukana na gichonko muva ende kumania nunkanunkira cheto shitumenyithetie kunombikyo bonene mubunge kumarotola kirifi no thoen by kana munini wa speaker Boshole no kethro na ju nkoroki abunge magana thatu iberikine kwethro bayikira kirore nteto iji na kwethro bagitikaniria ju ende amuba moba kumakia makewepa na kiamakia DP kira ketho gitongereto ni jino amaro iparagene nteto iji chacha bicho kijamwe jama itizira muni wa rais Rigathi Gachagua rekeri na jara twene korea kambolite siri chethirikari kire mwinge arabonge karegete koroni ngwatani no romwe gukurukira miari yewe kugathirikari ne shares bonge imaiteja ungurumania ara nkorokiejo ugukwirikana na bangania thukimbithi kana jenzi kwithira bakithia maandamano jao tariki 25 cia mwezi wa Tanzania mwaka jotore kulingana na watolwa gishuji katiba ya Kenya igana leo 25 mwanka igana leo 50 ikathulito bobwega kena musono jomba kutujugitana mbere na joitikirike speaker bunge nene no mwanka mungana jwa bunge igana leo 17 kana thand bedro bayikira kirore arakena jomba kutujugitana nkendo wingi nkorokia bunge magana jeri 33 babatera kutujugitana beringa kura shakumubirigitene ogokeja kwa musona jo kedro bikuruka kire bunge nene jo kedro joitagara kire bunge senate mwene musona kana muva akedro akithingatana jo na kwethro agita kweresera bunge senate eitha kire garo yonde kana plenary kana kamiti ya mwanya sinita 11 neke munio rais batere kwethro akebera obisine gokeja kwa mukondo jiro kedro jogitero jo kamiti ya mwanya bakedro bagiandika ripoti yabo mugwata maitina bamirete kire bunge senate are batere kwethro kiringiro kura isineta 45 eitha na kuba keja kwa batimu gwata maiti ante tu kedro kithiriro au na rigijendere kwa munini wa rais kenge na kewatho munini wa rais nedro ikinyithia mbere kamiti ya mwanya kana kire bunge senate yonde uitetera kana atuma mawakiri bawe na gukeja kwa musona jo kedro jekurwa kire bunge sho ijire munini wa rais Rigathi Gachagua hena iki kewatho kwithirwa akiugenga kotini na kona irigiria ethro mitaratara etithro ithingatiri bobwega amna kungaro kujenge abungi barakwethera bimugwata mbaru barabatu kijira 30 ibogite bakethera berwa na gutigira ntatu kwethera ikurukana nke reporter Antosharo TV kumanje karone bya bunge kengina ngine ne kineke mushini Nairobi mbeta Boniface Mwangera.